i 7 svetih tajni. To su sveta tajna krštenja, sveta tajna miropomazanja, sveta tajna pričešća, to jest liturgija, sveta tajna sveštenstva, sveta tajna pokajanja, sveta tajna braka i sveta tajna jeleosvećenja. Sveto krštenje je prva i ključna tajna naše hrišćanske vere i života. Nju je osnovao sam Spasitelj Gospod Isus Hristos, kad je pred svoje vaznesenje poslao apostole u svet i rekao im: idite i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, i ako se ko ponovo ne rodi vodom i duhom, ne može ući u Carstvo nebesko. Zato je sveto krštenje prva Hristova blagovest, njegovo evanđelje rodu ljudskome. Ono je neophodni uslov našeg spasenja. Zato je Spasitelj rekao: ko poveruje i krsti se, spašće se, a ko ne poveruje, osudit će se. Krštenje je početak života večnog, uključenje u život Bogočoveka Hrista. U ime Tvoje, Gospode Bože, istinih jednorodnog Sina Tvoga i Svetoga Duha Tvoga, polažem ruku svoju na sluškinju Tvoju Ljubicu, i polažem ruku svoju na sluškinju Tvoju Ivanu, i polažem ruku svoju na sluškinju Tvoju Veru, i polažem ruku svoju na slugu Tvoga Srđu, koji su se udostoji da primimo pod sveto ime Tvoje i pod krovom krila Tvoje da budu sačuvani od nagane. Svetom tajnom krštenja novokršteni postaje dete Božje i član Crkve Hristove, koja je stub i tvrđava istine. Gospod je rekao: ja sam zato rođen i zato sam došao u ovaj svet da svedočim istinu, i ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. A to znači da je on svagda prisutan u svojoj crkvi i da je crkva njegovo bogočovečansko telo, a svi hrišćani krštenjem postaju članovi tog Spasiteljevog tela, zajedničari zajednice vernih u Duhu Svetome. Novokrštenome crkva postaje duhovna mati i pruža mu izvor blagodati i duhovnog života. Neka od važnih pravila koja treba znati u vezi sa svetom tajnom krštenja jesu: kum treba da bude odrasla pravoslavna osoba koja shvata značaj vere i obred, ne mlađi od 14 godina. Rođaci i roditelji obično ne mogu biti kumovi svome detetu. Dete treba da bude kršteno u pravoslavnoj crkvi, pa i u slučaju kad mu roditelji nisu pravoslavne vere. Novokrštenom se daje obično hrišćansko, slovensko ime, uglavnom ime nekog svetitelja. Novokršteni treba da ima samo jedno ime. Ako situacija zahteva zbog moguće smrti, krštenje se može obaviti i brzo, odmah od prisutnog pravoslavnog, čak i od roditelja, onom materijom koja se nađe pri ruci, vodom ili čak prahom ili vazduhom, samo da dete ne bi umrlo nekršteno. Za sam čin krštenja nije bitno da li je novokrštavani beba ili je odrasla osoba. Kao što u dogovoru sa sveštenikom određuje se dan krštenja i šta sve treba za krštenje, tako treba i sledovati njegova uputstva, kad i šta treba reći, izgovoriti i kako se ponašati tokom krštenja. Sveštenik će vam reći da je potrebno za krštenje novo platno ili košulja bela, jedna sveća, krstić i peškir. Također da kum treba da je pravoslavne vere i da zna ili napamet ili da pročita simbol pravoslavne vere. Kada novokršteni dobija ime od kuma, on simbolično oblači belu košulju, krsnicu, pošto je za njega u kupelji krštenja, u tom kupanju, osvećena voda sprala nasledni prvorodni greh ako je beba i još sve stečene ili učinjene grehe ako je novokršteni odrasla osoba. U samom obredu krštenja, to jest na njegovom kraju, sadržana je i druga sveta tajna, tajna miropomazanja. Svetu tajnu miropomazanja sveštenik, pošto pročita određenu molitvu, vrši pomazivanjem svetim mirom svih naših čula kroz koja primamo svet i doživljavamo život, da bismo sada svetim mirom dobili blagodat Svetoga Duha. Sveto miropomazanje je od svetoga mira
koje je naročito pripremljeni materijal od divnih mirisa biljnih i od ulja koje pripremaju vladike episkopi kuvanjem i osvećivanjem. To su sastojci od skoro 30 mirisnih biljaka i ulja. Hodom u večnost, kada kum i novokršteni 3 puta ophode krstionicu, počinje večno venčavanje novokrštenoga sa Bogom živim i sa zajednicom svetim. To je zajedništvo u jedinstvu ljubavi, vere i života u Svetoj Trojici kroz Hrista. A na kraju sečenje kose predstavlja prvu žrtvu novokrštenoga koji kao hrišćanin posvećuje sebe počev od svoje glave Hristu. Ovaj pramen kose obično se posle obavlja voskom i čuva kao uspomena na čin krštenja. U obredu krštenja novokršteni dobija ime od kuma, a taj obred se vrši zapravo po veri kuma, zato je veliki značaj kuma u našoj crkvi. U narodu se kaže Bog na nebu, a kum na zemlji. Kum je novokrštenome duhovni otac, on mu daje ime koje se određuje prema podnevlju, kraju, prema svetitelju ili nekom od srodnika, kao na primer imena Dragan, Zoran, Milan, Milica, Lazar, Jelena. Pošto smo obavili krštenje, sad je vreme da upišemo u matičnu knjigu krštenih. Ta knjiga je vrlo važna i time je i na papiru označeno da pripadaš Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Iz te knjige se posle izdaje krštenica. Dakle ovako, kad je rođen Srđan?